هر گونه خبرها و فوید پنجشنبه کرونا ویروس در بریف آغاز می‌کنیم. در این روز بریفینگ ما سرداری رئیس تندرستی رئیس محترم حاجی باز مرکزی بودن. سرداری مرکزی نظارتی دعوتی سنتری اپیدمیولوژی ولایت جواب خبر خبر. حالا سخن به مورد سرداری رئیس تندرستی محترم مرکزی. سلام علیکم. سلام علیکم رسول الله. حضور می‌گیرم. چیزی که ما آخه آگاهی دارم از سمونه اینترنتی و در بین اولی که دیکتاتوری جمهوری کرونا ویروس در ایران واقع است. هم به صورت کامل تشکیل می‌کنیم. اولا اولی پیشگیری انتقالی نوع کرونا ویروس کووید 19 طبق نقشه‌ای که پیش‌بینی شده است کاربری ادامه دارد. کارهای پیشگیری کننده و چاره‌های پیشگیری پرزور کرده شده است. عین زمان در مؤسسه تندرستی ولایت 1133 نفر شهروندانی که از کشورهای دیگر و کشور خودمان وارد شدند و اینچنین شهروندانی که در انجام دادن گردوگشت‌های خانگی از جانب طبیبان اولیوی و همشیره‌های طبیبان اولیوی گزارنده شده علامت‌های نشانه‌ها یا علامت‌های بیماری التیام بالای روی نفس که در خلق شکل می‌گوییم ORV می‌گوییم و خط گرفته شده ایستاده است آنها رو بستری کرده در مؤسسه طبی معالجه نموده ایستاده است. اینچنین با نظارت کرانتینی گرفته شده است و مقدار آنها عین زمان تا حواس سحریه 1133 نفر در بر گرفته. همزمان 1547 نفر بنابر به اتمام رسیدنی 14 روز تقویمی کرانتینی با خانه‌شان با حالت‌های قناعتبخش جا گذاشت. عین زمان حالت همه بستری شدگان قناعتبخش شده. یگان حالت‌هایی که یا حالت میانه‌ای نوستور یا حالت بعضی بقیه گرفته نشده است. نسبتی اون نفرانی که چه که در سامانه معلوم شده 13 نفر که هنگام گردوگشت و معاینه نمودن حرارت بدن بقیه گرفته شده بلندشوی حرارت بدن بقیه گرفته شد و بیمارخانه سیرویتی شهری خوجند بستری نموده از آنها همین تشخیص‌های لازمه و اینچنین تحلیل آزمایشی برای کرونا ویروس کووید 19 گرفته شد. تحلیل‌ها نشان داد که یگان شخصان از تحلیل‌های گرفته شده یگان حالتی تصدیق شده و بیماری سیرویتی نوع کرونا ویروس کووید 19 بقیه گرفته نشده است و همه تحلیل‌ها منفی می‌باشد. من باز میگم که کارهای نقشه چاره‌بینی‌ها در مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری پرزور کرده شده است. گردوگشت‌ها ادامه می‌یابد. ما گردوگشت دوام می‌دهیم و هنگام دریافت بیماری‌های سیرویتی ما البته آنها را بستری می‌نماییم و هنگام علاقه‌مندی باشد نوبسته از بیماری کرونا ویروس ما یک تا چیز گفته ویروس معاین کنیم. بیماری‌هایی که خیلی من عمومی کردم بیماری‌های زکام‌های موسمی هستند. هر یک تیم ما شهروندان بسیاری این حالت‌های گذراندگی هستیم و معلومات کافی داریم که یک نفر در همین اویله اگر بیمار شده که همین زکام‌های موسمی که این اگر کارهای پیشگیری کننده با انجام رسانده نشود و دیگه این شخصی رعایت نکننده و دیگر نفران اهل اویله میگذرد. اینچنین ما برای اون کاری که توصیف که اگر
алоқамандҳо ё зукомҳои мавсими ба қайд гирифта шаванд, он шахсе ки гирифтори ягон зукомҳои мавсими бошад, онҳоро ба беморхонаҳои сироитӣ ё шӯъбаи сироитӣ муассисаҳои тандурустӣ бистарӣ карда шуда, алоқамандҳои онҳо ба дигар муассисаҳо ҳамчун карантинӣ барои пешгирӣ намудани ин беморӣ бистарӣ карда мешаванд. ва ҳамзамон ҳангоми муайян нашудани беморӣ ёки баланд нашудани ҳарорати бадан ёки нишонаҳои беморӣ ба ҳангоми ба итмом расидани рӯзҳои тақвими карантинӣ ба хона ҷавоб дода мешавад. боз як бори дига мегӯям, ягон ҳолатҳое ки аз ҳамин бемороне ки бистарӣ шудаанду таҳлилҳо гирифта шудаанд, айҳо таҳлилҳо гирифта мешавад, ягон ҳолати ба қайд гирифташудаи суратёбии ба коронавируси нави COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. ман бо пешниҳод ба бори дига мегӯям ки он ҳолатҳое ки мо бистарӣ намуда истодаем, ин фақат барои пешгирӣ. он корҳо чорагирие ки пурзӯр карда шудааст, безараргардони муассисаҳои то мактабӣ донишгоҳҳо гузаронда шудааст ва дар ҷойҳои оммавӣ гузаронда шудааст. ҳамаи ин ҳолатҳо танҳо барои пешгирии бемориҳои сироитӣ, на балки ин коронавирус, барои ҳамин пешгирии бемории сироитӣ дастурамалҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оиди пешгирии бемориҳои сироитӣ хатарнок вуҷуд дорад. муассисаҳои тандурустии вилоят тибқи ҳамин дастурҳою санадҳои қабулшуда амал намуда истодаанд. ва чӣ хеле ки дида истодед, қариб дар ҳамаи кишварҳои дунё ба қайд гирифта истодааст. ҳамзамон нуқтаҳои санитарии карантиние ки дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ таъсис дода шудааст, бо мутахассисон ва дастгоҳҳои зарурӣ, яъне теплодатчикҳо ё тепловизорҳо таъмин буда, бо маводҳои муҳофизатӣ инфиродӣ ва маводҳои безараргардонӣ пурра таъмин мебошад. ҳангоми интиқолшавӣ шаҳрвандони мо аз дигар кишварҳо, ҳамаи шахсоне ки аз дигар кишварҳо ба кишвари мо ворид шуда ё интиқол шуда истоданд, ҳамаи онҳоро барои карантин ба 14 рӯзи тақвимӣ барои назорати карантинӣ дар муассисаҳои тандурустӣ дар бар гирифта мешаванд. онҳо бо мошинаҳои нақлиётҳои махсуси тиббӣ ба муассисаҳои тандурустӣ интиқол меёбанд ва безараргардонӣ тибқи меъёрҳои санадҳои қабулшуда гузаронида мешавад. ҳамзамон дар муассисаҳои тиббӣ ҳамин айни замон маводҳои зарурии безараргардонӣ ва муҳофизатӣ ба миқдори зарурӣ таъмин шудааст. агар шахсоне ки боз дар баромадҳои пешина ҳам ва ҳам дар якчанд маротиба дар телевизион ҳам гуфта будем ки ниқоба он шахсе мепӯшад ки бемор бошад. ниқоб он шахсе ки мехоҳад худашро муҳофизат намояд, марамад пӯшиданаш накунад, лекин бемор бошад, илтимос гигиенаи шахсӣ то гуфтаном накунад. агар мо шаҳрвандон гигиенаи шахсӣ риоя кунем, ҳангоми сулфа кардан атса задан, мо агар пештар чем мои архурдӣ ҳамин амалҳоро ёд додагӣ, ҳамин атса занем кард, тариқи як кас нигоҳ карда атса назан мегуфтам, ҳамин даҳони роҳита пӯш мегуфтам. бағар аз ин баъд аз ҳар як амалиётҳое ки физиологӣ гузаронда мешавад, мегуфтанд дастта шӯ, пеш аз хӯрохӯрӣ дастта шӯ. ҳамин корҳо мо бояд ҳамина риоя кунем. масъалаи ҷабор ноҳияи ҷабор аз онҳо мо 13 нафаре дар беморхонаи сироитии шаҳри хуҷанд бистарӣ намудем. ин ҳолат ягон аз байни ҳамун 13 нафаре ки бистарӣ аст, ягон ҳолатҳои сироятёбӣ ба нави коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. 13 ҳолатҳо ҳангоми гардиши хонагӣ дарёфт шуд ва маълумотҳои пешниҳодшуда. ҳамин он гурӯҳҳои зудамалӣ ҳам минтақавӣ ва вилоятӣ марказӣ вуҷуд дорад. ҳангоме ки бо ягон маълумот омад ки банавай шаҳрванд ёки корманд гирифтори баландшавии ҳарорати бадан ёки аломатҳои нишонҳои зукомӣ пайдо шудааст, аввал мо
همون گروهی زوده ما میفرستونیم با رفته اول معاینه میکنم آنالیز اپیدمیولوژی میگیرم یعنی چخیل پیدا شد کدام موقعی پیدا شد چخیلی هست میگیرم و علاقمندهای معین میکنم وقتی که اینا معلوم میکنن بعد گرفتار بیماری و بیماری‌های سیرویدی و علاقمندهای و دیگر مایعاتی که برای کارانتین جای تشکیل کرده شده است اونجا بستری می‌کنن برای کارانتین نذارن اما اون حالتایی که شو در نوعی جبرات این یگان وای نیست ما برای اون شخصانی که گرفتار بلندشی حرارتی بدن در اونها معین شده است علاقمندهای اویله‌های اونها رو ما برای کارانتین بستری کنیم یعنی به نظر ما یک نوفهمی در بین اهالی پیدا شد شدیف یعنی معلوم است که از چی فهمید است؟ شدیف یکم اول که این آنالیز اپیدمیولوژی یکی حالنامه اپیدمیولوژی بیماری اون نسبت به کرونا ویروس یکم علاقمندی ندارد یکم گپ یگان تا منبع سیرویدی کرونا ویروسی کووید 19 به ویروس وارد نشده است فقط گرفته نشده است وقتی که منبع نیست سیروید از کجا میاد همون تستو در کجا گذرانده میشه اصلا تستو ما حاضر هم تستو در مرکز جمهوری گذرانده میشن و در ما همین موادهایی که مخصوص پیشنهاد شده است در پروبیوتیک‌های مخصوص و قوطی‌های کانتینری که میگوییم قوطی‌های مخصوص کرد اونو گرفته متخصصانی که تجربه ورزیده این کارو دارند اونو میگیرن و بعد ما با مرکز ویروسولوژی جمهوری پیشنهاد می‌نماییم میگن که اوضاع پیدا شد در مورد همون روشن‌تر گام زیاد که همون نفر از کجا معین کردید که نفر فوتیده خب در نشانه‌های بیماری کرونا ویروس در همون نفر نبود یکمش این بیمار علاقه 12 روز پیش از این بیماری رفتگی بود و غیر از بیماری همردیفی داشت پنیمونی که در آن است و نشانه‌های کرونا ویروس یکمش نشانه‌ها نبود دومش این که آنالیز اپیدمیولوژی که گرفته شده است یگان علاقمندی نداشت و غیر از این از همه اساسیش تحلیلی که از وی بیمار گرفته شده است تحلیل آزمایشی و نوع کرونا ویروس کووید 19 تصدیق نیافته است و غیر از این باز دویم اون نمونه‌ای که گرفته شده بود نمونه دویم کرده تحلیل گذرانده شد و اون هم منفی برآمد از این لحاظ این منبع کرونا ویروس نمی باشد در واقع به قرقیزستان رفته بود یا نه چون اول گفتن که در رادیو آزادی رفت بعدا امروز سحر گفتن که نه نرفته من در رفتگیم نه همون نفری که این گپ گفته با همه علاقمندان خویشاوندان این بیمار صحبت گذرانده شده است یگان علاقمندی به قرقیزستان رفتن او تصدیق نیافته است این ما رسمی میگوییم رسما این زمان یگان منبع سیرادیوبی یا که منبع سیرویدی نوع کرونا ویروس کووید 19 در ولایت وجود ندارد سیرادیوبی شخصان و بیماری سیرویدی نوع کرونا ویروس کووید 19 فقط گرفته نشده است زیاده از 150 عدد تحلیل هایی که گذرانده شده ایستاده است و گذرانده شد یگان عدد تصدیق نیافت همه آنها با خلاصه های منفی به کار گرفته شد همین تستی که شدیف گذرانده شده است و دیگر 13 نفر دیگر یعنی در نوعی جبار رسولشان تست هستن به مخانه‌های نویاها و همین تست در همین ولایت گذرانده میشود یا مثلا مطابقاً که تو لندن تو مسکو نمی‌تونستن برای تصدیق این تحلیل یا اینکه این تست کرونا ویروس در نظر داره تحلیل تو هم تو دیاگنوز از این تست مخصوص کرونا ویروس یعنی دارد همه بیماران نویایی تست این دیگر چیز تحلیلی که آزمایشی که ما میگیریم از کرونا ویروس این تحلیل PCR گذرانده میشه در مرکز ویروسولوژی جمهوری من خیلی گفتم در پروبیوتیک‌هایی که مخصوص با موادها اونجا
пешниҳод мешавад ва проектҳои махсус аз марказ пешниҳод мешавад ва дар контейнерҳои махсус барои таҳлил ва озмоишгоҳ фиристода шуда ҷавоби он гирифта мешавад. یعنی 13 نفر مملکت جوابش آمد. аллакай шаб соати 11 омадагӣ ба ҷавоби ин ягон нафар тасдиқи суръатёбӣ наёфт. айни замон ҳолати ҳамун 13 нафар қаноатбахш буда. баландшаи ҳарорат мушоҳида намешавад. оромона нафас гирифтасиянд. шароити хуби барои назорати карантини дар бар гирифта шудааст ва хӯрокаҳо таъмин мебошанд. من اون مبلغی که سفارت آلمان برای تاجیکستان جدا کرد 1 میلیون یورو برای چی مصرف میشد برای چی نگرانده شده است اون و به نزدیکی خب اینا نهاد همونا کوخه از اینا پیش میزد تفکر جوبدن یا همین بیماری پنیمانی یا ارزه بود لیکن محض همین مرد جبور رسول تو هفتیدگی حضور همین بحث بردید به اطراف بحث پیدا شدید ببینید мо дар дигар беморхонаҳою дигар минтақаҳои ҳам ина мо ба қайд гирифта шуд. зукуми мавсими ба қайд гирифта дар байни кормандони тим ҳам ба қайд гирифта шуда буд. мо баъзеашона баъзе ҳолатҳое ҳаст ки мо аз он беморҳое ки зукуми мавсими гирифтор буду мо силам ёфта дар беморхонаи сил бистарӣ кардем. барои он ки як чӣ буд як халқ як муаммои байни аҳолӣ баровардан ки ҳамин гирифтори ҳамн беморӣ буду ҳамн фавтиду аз ҳамин ин гирифтҳои мавсимӣ як алоқамандӣ вай дорад. ина бинед ки ҳамн кормандо ҳеҷ кас ҳамин як дарк намекунад ки 3-4 рӯзи охир баландшавии ҳарорати бадан ва якбора пастшавии ҳарорати бадан ҳам шабона рӯз дига хел шуд. баъзе бисёриҳо намегӯяд ки мо хунукам ҳангоми ҳарорати бадан обои хунукам хӯрдем инам ҳаст ина дар бар гирифтан накун ина мазмунан гирифтан накун. якум аввал аз ҳамин сомонаи расонаи сомонаи интернетӣ шумо ҳаматон маълум доштем ки агар манба набошад сироятёбӣ нест. агар манбаи ёфта шумо карантин ба ё ки муолиҷа дар бар гиред пандшавии беморӣ намешавад. барои ташхиса мондан аввал манба дар кор. ҳамае ки дар ҳамин давлатҳои ҷаҳон ба қайд гирифта шуда ҳисоб аст аввал сарчашмаи манба ҳамихел меохед сарчашмаи манба ба қайд гирифта шуда ҳисоб аст. баъд дигараш мумкин савол ман мехоҳам ки барои ҳама мушаххас бошад. якум савол ҳамин ки оё гузаронидани таҳлили ПЦР кифоя аст барои ташхис барои тасдиқи 100% ки коронавирус мавҷуд нест ё ки ба ҳар ҳол баъди гузаронидани ПЦР ам тест гузаронидан дар кор аст барои 100% исбот кардан. саволи дуюм пайдо шудани ҳарорати баланди бадан нишонаҳои аввали сироятёбӣ аст лекин ё ки ҳангоми аллакай пайдо шудани фиброз дар шушҳо яъне ки ҳангоми пневмонияи шадид пайдо мешавад. то он ҷое ки мо медонем таби баланд ин нишонаи пневмония ва пайдо шудани фиброз аст. агар мо хато карда истода бошем инро инкор кунем. баландшавии ҳарорати бадан ин на балки танҳо дар пневмония ё дигар илтиҳоби роҳи нафас мушоҳида мешавад. бемор агар илтиҳоби роҳи пешоброн ё гурда ман дар назар дорам дар ҳолати коронавирус як нишона ягон бор барои хулоса бародан ё ташхис гузошта намешавад. ҳарорати бадан ин нишонаи аввалин аст ё ки нишонаи пневмония аллакай баландшавии ҳарорати бадан ин ҳангоми коронавирус ин фақат як нишона ҳаст. як нишона бояд дигар нишонаҳо тасдиқ шавад. ба ғайр аз ин прогрессе ки чӣ тез дорад коронавирус бояд ин тасдиқ шуда бошад ва сеюм рентгенологӣ ё пневмония ё фиброз муайян шуда бошад. ба ғайр аз ин таҳлилҳое ки гузаронида шуд тасдиқ шавад.
ана баъд он ташхис гузошта мешавад. یعنی در ولایت سوخت امکان هست که مثلا یک نفر بیمار تشخیص کنن و حتی بگن که کرونا ویروس هست یا نه. چون که در دوشنبه گفته بودن که به مسکو ماندان برای تصدیق روان کردن. не вақте ки агар коронавирус тасдиқ ёбад барои санҷиши назоратӣ мегӯем ку контролни анализ референс лабораторияҳои референс озмоишгоҳи дигар давлатҳо фиристода мешавад. ин назоратӣ ёки контролни анализ мегӯем. барои контролни анализ фиристода мешавад. намунаи таҳлилҳо фиристода мешавад. یعنی دورنده در ولایت سوخت چند کسی مثلا میتونن در اینجا تشخیص کنن؟ мо ҳамаи кадом беморие ки шубҳа мефаҳмем ё ки яке аз нишонаҳои ин ҳолат муайян мешавад новобаста аз вай манбаъ ҳаст ё ки аз ягон манбаъ ё ки аз давлатҳое ки номусои баргаштааст. ба ғайр аз ин ҳамаи чизро ёфта ки мо таҳлил гирифта метавонем. имкониятҳо ҳаст, нақлиётҳои махсус ҳаст. мо ҳамаша равона карда таҳлилҳои ба кадом миқдор ки зарур бошад ташкил кунем. و ببخشید یک همه سوالی که همکارای ما من خبرنگار رادیو آزادی هستم و همکاران ما خواهش کردن که یک سوال من مطرح کنم که آیا میشود که مثلا نتیجه همان تستی که از شادیف گرفته شده است بر کرونا ویروس و این 13 نفر نشر کنیم این که مثلا در اختیار بیمارستان بذاریم. خب ҳангоми зарурият мо мебинем дастурҳои аз махбарон ки сиёсати соҳаи тандурустиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ мебарад. аз ин лиҳоз бо вобастагӣ аз инҳо мо барои нашр намудан ё нашр намудан ёки пешниҳод кардам мо ҳамчун расман аллакай чӣ хеле ки мо дар даст дорем ман шумо пешниҳод кардам. ҳангоми зарурият бо шумо пешниҳод. савол мебахшед. саволи якумам беҷавоб монд. оё ПЦР кифоя аст ё ки ба ҳар ҳол тест кардан зарур? ПЦР анализ мо чӣ хеле ки мана шумоам апар шумоам ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун табиб ки мо ҳамкасб ҳастем шумо ина навз медонед ки ПЦР ин миқдор ва намуди вирусе ки дар он ҷо ҳаст муайян мекунад. тест ин индикатор мебошад. ПЦРе ки агар муайян шавад ин ҳақиқатан гирифтор будани онро маълум мекунад. ин ҳақиқатан ҳамон вирус ҳаст. РНК-и ки мо медонем ки коронавирус чӣ ки мо ҳадо медонем ин РНК дорад. ин РНК-и ки ҳамин дар ҳамон маводе ки пешниҳод шудааст РНК-и коронавирус агар муайян шавад агар ПЦР муайян мекунад ва дар он ҳам миқдор ҳам намуд ҳам генетикаша муайян мекунад. яъне ки агар ПЦР ё рад ё тасдиқ кунад ҳоҷат ба гузарондани тести алоҳида нест. ба ғайр аз ин мо чӣ хеле ки бо ҳам гуфтосиям барои назорати референс озмоишгоҳ ҳаст ва онҷо назорати ҳамчун назорати намуна фиристода мешавад барои тасдиқи он. یعنی همین پلسیر گذرانده شد 13 نفر و 13 нафар ва он беморе ки мо фиристодаем таҳлили ПЦР гузаронда шуда истодаст. سوال ممکنه؟ چند همون بیمارخانه که از در جبار سعود از همونجا بیمار فقط حاضر در کدام حالت قرار دارد آیا از خود ناحیه جبار سعود چی چاره‌جویی چاره‌اندیشی کاری پرطرفی گذرانده شده؟ якум вақте ки фавти он бемор шуд мо аллакай дар он ҷо ҳамаи корҳои безараргардонӣ дар сатҳи зарурӣ ва вақте ки як гумоне ки ҳам буд ки мо барои ки аввал таҳлила гирифтем барои ки бо мо ин корбарӣ намудем ҳамчун бемори хатарнок то таҳлил омадам. вақте ки таҳлилҳо омад новобаста аз оне ки таҳлил манфӣ омад ҳамаи корҳои безараргардонӣ ҳамчун санадҳою меъёрҳои қабулшудагӣ ки гирифтори бемории хатарноки сироятӣ ҳаст тибқи ин меъёрҳо гузаронда шуда истодааст. ва ин айни замон ҳам дар ҳамаи муассисаҳо омодагӣ ҳамчун ба бемориҳои сироятии хатарнок корбарӣ шуда истодааст. و سبب همین پیدا شدن بسیار خبرهای ممنوع شده است که من مطلب خواندم چی است در بیمارخانه ملیساها گذاشتن و دکترهای هم که همین با کمبیزانهای ضد ویروس پوشیدن و بعد هیچ کس هم نماندن هیچ کس قبول نمیکردن. در دیگر بیمارخانه‌ها که بعض دکتر نیست به هر حال وقتی که پست ملیسا گذاشته میشن از همین بسیار خبرها دست. албатта ин суоли нафс саволи нафс барои он ки барои ба карантин қарор додан ва 14 рӯз дар ҳудуди беморхона қарор доштани онҳо корманди тиб як дафъааш ин идора карда наметавонад.
баъзе ҳолатҳо ҳаст ки ҳамаи аҳолии мо фаҳмиши онро пурра ва мукаммале ки дар бораи чӣ набудани карантин ё ки то ки табибон то ҳамон як шаҳрванде ки барои карантин дар бар гирифта шудааст то корҳои фаҳмондадии гузарондана ё ки то ки мафҳуми ҳамон шаҳрванд ё ки ба назорат хорафтагӣ он мафҳум пайдо кардане ки ин мумкин ки манбаи сироят бошад он аз дигар кишварҳо ки номусоид ба ин коронавирус ба вирус омадагӣ ҳаст то ҳамона фаҳмонда бетартибиҳо шуда ва рафти рад кардани бистари ё ҳолатҳои вайрон намудани реҷаи тартиби муассисаи тиббӣ мушоҳида шудааст ва аз ин лиҳоз кормандони мақомотҳои дахлдор вобаста карда шуданд танҳо барои нигоҳ доштани низом ва ҳангоме ки барои бистарӣ мо бистарӣ мекунем даромадан ё баромадани шахсоне ки ё хешовандони онҳо ё айёдатмандон мумкин нест. дар вилоят ҳоло чанд беморхона зери карантин қарор дорад? баъдан як саволи дигар ин ки дар кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон 68 нафар танҳо аз Русия тариқи бемории корона ворид шуданд. имрӯз дар ҳудуди вилоят ҳам ки шумораи аз Русия ворид шуда хеле зиёд ҳастанд. дар байни онҳо ягон нишона, ягон асорат, ягон ки намудҳои ҳамин табибаланд ва аломатҳо ба қайд гирифта шудааст ё хайр? албатта ман чӣ хеле ки гуфтам зиёда аз қариб 2600 нафара мо аллакай дар бар гирифтагӣ зиёда аз 1500 нафар аллакай бо ҳолатҳои хуб ҷавоб шуданд. албатта дар миқдори онҳо буданд шахсоне ки аз кишвари Русия ба кишвари мо ворид шуданд интиқол шуданд. албатта дар баъзе шаҳрвандо ки дар онҳо нишонаҳои зуком буд албатта буд ва зукомҳои ӯ мавсимӣ буд. албатта аз ҳар яки онҳо таҳлилҳо барои муайян намудани сирояти нави коронавируси COVID-19 гирифта шуда ва таҳлилҳое ки ман чӣ хеле ки печ аз ин гуфтам зиёда аз 150 таҳлилҳо гирифта шуд ино ҳамаш манфӣ ба омад. чанд беморхона имрӯз дар маркази вилоят зиёда аз 6 муассисаҳои тандурустӣ барои бемории карантинӣ барои назорати карантинӣ дар бар гирифта шуданд ва зиёда аз 12 муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо яъне шӯъбаҳои сироятӣ дар замини беморхонаи маркази шаҳру ноҳияҳои вилоят ва муассисаҳои карантинӣ дар бар гирифта. одаме ки мехоҳад бо ихтиёри худ аз ташхис гузарад чӣ хел вай дорад мисол нақшаҳо дорад ҳамин амалиётое ки мо таҳлил гузаронда барои озмоиш ҳамаш ройгон аст ва ҳамаи шахсоне ки барои карантин дар бар гирифта мешаванд таҳлилҳо ҳамаи хизматрасониҳо ройгон ва анҷом расонида мешаванд. зарурияти аз ҳар як нафаре ки вай мехоҳад таҳлил кунад зарурият якумаш зарурият надорад. дуюмаш ман чӣ хеле ки боз авриди такрор мекунам эпиданамнез надоред зарурият барои ин кор нест. барои тааллуқа фуромадану ҳар як кори ин ба фуромадан якум аввал иродаи қувваи худ дар кор якум масъулияти шумо яъне иммунитети шумо пурқувват бошад гирифтори бемориҳои сироятӣ шудан ин имконнопазир мебошад. дуюм гап барои сироят ёфтан барои бемориҳои сироятӣ якум манба дар кор дуюм сустии масъулият дар кори инсоният сеюм барои шароит барои инкишофи вай дар организми шумо лозим. агар ҳамин сета занҷир якбора ҷамъ нашавад гирифтори беморӣ ягон номади сироятӣ намешавад. як таклиф дорам чӣ хеле ки мо медонем дар бораи вич-спид ҳозир ҳама хел шудааст ки дилхоҳ одам метавонад ки рафта вич-спид ва масалан анализ спорида масалан барои бехавотир гаштани худаш ин чиз аллакай муқаррарӣ шуда мондааст. чӣ мешуд ки агар масалан дар байни аҳолӣ як пешниҳод карда шавад аз ҷониби ҳукумат аз ҷониби шумоён ки марҳамат касе ки масалан хоҳад дилхоҳ одам ба фалон ҷо равед ва фалон анализро според. чӣ хеле ки шумо гуфтед агар ПЦР отрицательный брод ин маънои онро дорад ки дар инсон сироятёбӣ бо коронавирус мавҷуд нест. барои чӣ мо наметавонем ки имрӯз пешниҳод кунем ки дилхоҳ одам шаҳрвандо рафта ба як нуқтаи муайян хун спорану ПЦР спорану албатта муздор бигзор бошад маблағдор бошад
ва як бори дигар боварӣ ҳосил кунанд ки дар онҳо ин сироят нест. оё ҳамин корро ташкил кардан мумкин аст, имкон дорад ё не? мумкин нест. خیلی پیشنهادی نمایید. ما نسبت این موضوع نسبت این کاربری و پیشنهاد می‌نماییم. می‌گم همه دانیم که آزمایشگاه ویروسولوژی که در سطح ضروری تأسیس داده می‌شود و امکانات‌های بنیاد کلان‌ها و بغیر از این برای تحلیل‌های باکتریولوژی و ویروسولوژی همه زمینه‌های باید ما رعایت کنیم. من همین خدماتی ابرقدرتی که در روسیه هست یکی از آزمایشگاه همین دولت نوسیبیسک و سنت پترزبورگ قرار دارد. اینو میدونیم و مسکو قرار دارد. aynı zamanda در yani همونطور گیریم کردیم برای صحبتی خودمون 6 نقطه‌ای که امخی کارنامه کارم آزمایشگاه خیلی باقوتی که تصدیق کننده دارد. این به هم امکانه برای ما داریم که هر اکتیوی گفتن پاتوژن میکروب هست. این خالی‌های بنیاد قواره. در از این لحاظ در مرکز جمهوری ما مرکزی ویروسولوژی و آزمایشگاه پاتوژن دیسودا در اونجا هست. aynı zamanda faaliyet دارد. هنگام پیدایش نشانه‌های بیماری ما البته تحلیل می‌گیریم. دیسودا تصدیق کدام تحلیل پیشنهاد شد معین. همین مسئله هم اگر بیان من فکر میکنم خوب است مسئله که بیمارخانه توافقی شهری بودن حاضر یکم مسئله همین سروش همتون حکریش دوتون تو دکور وابسته به موضوعی جبر رسولی این پس مسئله چی بیمار بود یعنی روز 13 نفر به هر حال چند بار بود یک تمیسه بود نه карантин است به هر حال بیماریشون معلوم شده است چون که حرارت دستچی بوده است التیاب بالای روی نفس هست و آن ما این کار نمیکنیم. التیاب بالای روی نفس هست. در 2 نفر تنها بالانسوی حرارت مشاهده شده است و امروز در هر دیگه هم بالانسوی حرارت نیست. هنگام دیوم کرده بالانسوی حرارت یا نشانه ها پیدا شدن ما البته باز تحلیل های تکراری 3 کرده چخیل تحلیل میگیریم 3 کرده ما تحلیل میگیریم با پس ملیسا برای چی میسن آخه برای مردم وایما انداخته شده برای نظام کرانتینی داشتن چیزی که در بسیاری دولت‌ها در دیگر روسیه هم رویدگر در بسیار بیمارخانه سیرویتی و دیگر بیمارخانه این معیار است. این معیار است. این یکم وای نیست. جوری شرایطی اون بیمارخانه هایی که برای کرانتین مقرر کرده شدن چیل است. همه نیم ساعت پیش از ظفرآباد به من زنگ زدن که همین شب ساعت 12 چند خانواده رو برداشته اولک انداز آوردن بیمارخانه فیزیوتراپی و همونو زنگ زدن که همین ساعت 12 شب آوردن طول یک پیاله چای ندادن در می اولک انداز از ظفرآباد آوردن. این واقعیت تو کدام در واقعی است و اونجا هم آوازه های همین روز پیدا شده است که اون کدام از ازبکستان وارد شده است غیر قانونی از هوا گفت سرایت یافته باشند. این مسئله روشنی می‌انداخت و همون شرایط دیگر بیمارخانه هایی که برای انمی کرانتینی اینها علاقمندان چگونه است و از کدام حساب اون بیچاره زنده کنند چون خانه در همه پرداخته آوردن از اون کلان سال طور کوده کرد. Yaklaşma olayı ve guftanemiz ki ve alokman bu dekişiyor, dertamız bu dekişiyor. Çünkü manbayı ki aval maya meşgul mamba dar gücü hastı ki mamba hast. Pasazon paydo meşat ki alokaman hast. Yoksa dertamız hast. İnhilas. Tesni kontakt hast. Desi alokaman değil, nazdik. Ve alokaman değil dur hast. Vakti ki nazdik şumu meşine dur. Nazdik şumu dar alokayı نزدیک قرار داره این علاقمندی نزدیک حساب میشه و این البته به نظر گرفته میشه و اون رو همچون گمانبری به بیماری همچون علاقمند بیشتری میکنه. بغیر از این هست که همین ها محالشون دیگه جانده یا چند همون بود یا که اهل در یک اوله زندگی میکنن این خیلی تسنی کانتاکت نیست است. معروف همون نفره که شرایطی همون بیمارخانه شرایط ولکاندوز aynı zaman شرایط ولکاندوز خوب بوده. من شما باور می‌نمایم که با 3 محل خوراکی گرم تامین کرده شده ایستاده است. اگر ممکن اون حالتایی باشد که هنگام همین واقعی علاقمندهای نیو برای کرانتین
برای карантин дар бар гирифтан агар то ҷамъ када то ташкил када то оварданашон то ҷобаҷо кадана агар мумкин ин ҳолатҳо бошад бикун шумо фаҳмед ҳамин ин имкониятро то мошини махсусгардонда ташкил мекунед то мебиёред то онда тақсимот мекунед ҳар 1 соат 2 соат мегузарад ина фаҳмида накун айни замон дар ҳамин муассисаҳои тандурустӣ шароит ташкил карда шудааст он бекор онҷо маркази солимгардонӣ барои карантин ҷо дига мондаед дар онҷо бисёри ҳуҷраҳо барои 2 нафара аз 2 нафар зиёд бистарӣ карда нашудааст шароитҳои 2 нафара дорад дар бисёри ҳуҷраҳо дар алоҳидагӣ ҳам ҳаммон ҳам нуқтаҳои физиологӣ ташкил карда шудааст як суол буд шумо ҳамчун як зерсохтори вазорати тандурустӣ мегуфтед ки оё бо дар назар доштем ки вилояти суд ҳамсарҳад бо ӯзбекистон ва қирғизистон якалакак беморӣ ошкор шудааст оё зарурати хуб эълон кардани карантин вуҷуд надорад дар кишвар ё дар суд ман боз чӣ мегӯям аллакай ҳамаи нуқтаҳои гузаргоҳо ки ҳаст дар мо медонем баста масалан гуфтаи содам ки ғайриқонунӣ гузашта пешавар мекунед ман инашози ғайриқонунӣ гузашт ё нагузашт ман нисбати шумо маълумот дода наметавонам лекин ҳангоми агар муайян намудан ё ки мо бегӯем пешниҳод шуд ки ҳамон шахсият аз қирғизистон ё баргаштааст мо ҳатман онро мо бекор гуфтагӣ мо ҳозир пурзӯр намуди гирдугашти хонагия агар маълум шуд мо албатта бистарӣ мекунем ина мақомотои дахтор корбарӣ мекунад вай қонунӣ гузашт ё ғайриқонунӣ гузашт ин ба мо тааллуқ надорад лекин мо агар маълум шуду ҳамон гузаштагӣ бошад мо албатта он шахсро барои карантин ба беморхонаи тандурустӣ бистарӣ назорат мекунем ҳамон нафаре ки иттилоъ додааст аз ҳамкасбои шумо одами мушаххас меям то фейк меем яко дурӯғ меем ба ҳамон раъд озод паҳншудагӣ ҳам ту гуфтагӣ ягон маълумотҳои расмӣ ва ягонта кормандҳо дар бораи ин масъала ягон ҷо расман бароҳат кардагишон ягон маълумот додагашон нисбати ҳамон алишер муовини сардухтури беморхона ки гуфтосин мана маълума худатон суҳбат кардед ҳолаташ қаноатбахш баҳсу гап задост шароити хуби барои карантинӣ ташкил карда шудааст мана худаш сухан кард ман бисёриё ба худаш ҳамин бо телефон бои баланд мондам ки мана барои он ки ҳамин таваққо гум шавад аз инҷа ҳамин ҳаст ба ғайр аз ин ман бояд чизе мегӯям тибқи нақшае ки ҳаст мо хеле ки муассисаҳои карантинӣ таъсис додем мо бояд муассиса барои ҳангоми зарурият барои ҳамчун госпитал таъсис диҳем мо ин корҳои омодагӣ тартиб додамон дар байни ҳозир шаҳри хуҷанд як таваққои як ҳарфи гапҳо фаромудааст ки аллакай беморӣ ба қайд гирифта шудааст аллакай беморӣ не охир мо таъсис доданамон дар кор аллакай беморхонае мо омода каданамон дар кор кормандоя омода када омӯзондонамон дар чораҳои пешгирӣ бале албатта ин нақшавӣ ин ҳамчун корҳои нақшавӣ хеле ки дар нақшаи ҳам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам вазорати тандурустӣ ва мақомоти ҳукумати давлати вилояти суд гузаронида шудааст ин тибқи нақша корбарӣ шуда ҳисоб табиӣ бояд бошад он чизе ки ҳаст мо бояд ҳар давлате ки омода намуда бошад тайёр бошад охир ина тарғиб вазифаи мост пешниҳоди барои ҳамин ҳамкорӣ бо хабарнигорон дар назди раисат як телефон ташкил шуд ҳар вақт масалан мо соҳти ҳамкорӣ карда шудем меоста ҷавоб медиҳем ки шумо масалан ҳам шеркор агар экстрен случай ҳамин брифинг ташкил мекунем аз кофи матлуб морда телефони мо алоқаи телефонӣ мана мо ҳозир амрӯз ҳаракат мекунем чанд кас мо озодона чанд каса ҳангоми гардишҳои гирдугашти хонагӣ ҳозир ме кори мо чорабинӣ барои чӣ мустаҳкам кардем ҳозир чӣ хеле ки мана дӯстомо гуфтам ки гузаштагӣ ё ки якас ба қайд гирифта нашуд мо ҳамин ҳолатҳои дарёфт мемон бемории ҳамрадифи инҳо беморӣ бошанд мо ҳамрадиф агар бошад муайян када аллакай ҳолатҳои пешбиниша кунем як гап буд давраҳои шӯравӣ онда бемориҳои мавсимӣ ҳаст корҳои профилактикӣ мегузаронидем ҳам аввали баҳор ҳам тирамоҳӣ мо ин кор кардамон дар нисбати фақат танҳо якта кор кормандони тиб фаъолияташон нисбати дарёфти бемории сироятӣ пурзӯр карданд кор анами маводҳои чораҳои безараргардонӣ нисбати бемории сироятӣ пурзӯр карда шуд